mushumo khou shavha zwanḓa kha Presidennde Vho-Ramaphosa vha ri u khwiniswa ha bada ndi tsumbo uri muvhuso o ḓiimisela malugana na mveledziso ya ikonomi. Bada ya D3232 yo thoma u fhaṱa miṅwahani mivhili yo fhiraho naho kha ḓivha na muraga yo no ḓi thoma u shuma. Vhalimi vha vho kona u isa zwiliṅwa zwavho mimaragani hu si na vhuleme. In many places our roads are in bad shape. The rains devastate our roads, and because they are not tarred, because they are not paved, because they are not properly sealed, they lead to a terrible situation where our people are not able to move around, to trade, to go to schools, and in another part of our country, we also saw how people are not even able to go and bury their dead because of bad roads. Kha vhashumi ya vhathendela ito vha vhutshilo vhukuma. Ke ile ka ikwa ke le motlotlo o ba ona ka ra karolo ya mmereko wa project ya mawaka bjalo ka moholofadi ka re opportunity ya mokgo e be re sa tsebo ka ra ikhumana before and se se nthabisa wa pe ke hore ana bele motho o khona o tlhokomela family ya hae dilo di thoma ba tse ka one ka molapeni ka baka la kontraka ya mawaka ke benefitile ka dilo tse dintsi tse ke di rutile mo a mawaka project ke ne le di ba shumisa ba nna di foromane tshwana di supervise ka o fapafapana le mešomo ya bona o fapafapana mo tseleng mo pateng mo ke thutile kudu ka paving ke be ke sa itsebe ke tsena mo ba nruta ka ba ka itseba. Bada apa Thakgalani Morebeng ndi iṅwe ya dzibada dzo fhaṱiwaho dza ulungwa zwavhuḓi vunduni la Limpopo. Presidennde Vho-Ramaphosa vha ri bada uri i lalame ndi uri vhadzulapo vhone vhaṋe vha i ṱhogomele tshifhinga tshoṱhe. Lutendo Bobori ya SABC News, Thakgalani.